Ebusuafo mama wache mwakwaba de ba Costa Television do ende ye doda bosuma yomi na da otodo oye danan na odomanko bade bebro bade toto bonsu otonsu oboewia patakon ojekon de bono ba mo pe no ye oche ediban mo so oye aboa osono da ebe ni yen kafiri oye aboa patako de biara da Papa God ane pay yes as dan kawudin na sin kawudin usande asan aye wawon wudin biyo ama da peni so asana kwa pro abotin ya hye da pen fofrase oduman kwa ne pay womba ye na asaman de ye hu da yen kan hu da yen ye usande se yen wa de chinda ma ni yen nya reshem yen nya nkran hyebi de ndama papa ho de ma hen ntira ne pay womba hen de demi ebusua samamo akwa ba Costa Television da na moyin fi da degeta no oye 514 da maraso na ewo Go TV da ono ye channel 54 ewo St Edward na St Augustine hon degeta boss ndo da ono channel 22 eho na won sabaka yewo eko Facebook a oye Costa TV Cape Coast live da mala na YouTube so no so oye Costa TV Cape Coast live ebusia ko na kwa wo comment e like a enwa na share na o comment nso do location na wona amen nye na yehu bebi a ele hwe hindi fi kama dama na inde jude obo adeda channel ya be oye central focus ye hwe finfi manto na onye oman Ghana nsama odikan oditenu na oye anepa bia fiti juda kisifida no nso ne pepepe ye trase ye de no munchecheri mina no ye de bra ye wia na yakodo bokate no do bakansa wo damada no so yedumu nkomo na edamu nsanna ne peso do bokate no bebenara na bakansa nte bohwe nsam kro ana ebien ye wia ansa na yakodo bokate num na ekidu nkomo mo yemfiri de Ghana Manpan His Excellency John Dramani Mahama Frenyi Kweja otodo ebasa the third John wakapa oye fit Ghana project wapa wotam na yeboko na yakohwe bia na yekidu nkomo kro ebien yefi ono no da yeboko commander edna egwa february mensinu mu Federation of Muslim Communities nkramofo won kabomku wacho ka tetenten ndasiara na wodre daga no Manpan na sede owura oye Zagon Sayid wa boni tinda onom no mbaye abana krachi panyin wo commander edna egwa february mensinu ma we tutar papa nto wonsa no ka tetenten yeboko ibigina commander edna egwa february monara na yakọ oye commander abobiano ebusia sinsuhwa kele nsuhwo mankere opompam ebusia asojafo bi a wonyum bebi wofi wekesibir oye sabana nsona ebusia wo commander abobiano nya borba wa boro hono papa ohenen tere asotana ndiyo agin sisa mekasempo nsa koro nya dwuma osande etukan na ebusia no mpanyimfo wa ye nsamtwofo nhyem na wo wonenu masematogwa yebekọ na yekete bi ebusuafo de pen konkronkron ne yewami East Africa de na de pen ne yewurami nti ye odore be ya Christ onye krado opiompio obu na sendiem de hera Christ opiompio wodere bokọ oye gatimeni ni fida wakata ne dwero mprago de tintim nsem na ta Christianfo aye hontoye na oye asora ano wone afidida oye Christ nu na nu sori waye oye wona afidida no sonko na wachireme de obohwe madam afidida otedemi wetum na akwado yebokọ na yakohwe aso no wone nhihye na wone nchechira woriye bada ode ekowie anampo de da wono so woriye wadabo meche Jehovah Witness aso no won so we the Christ no wu na wu sorry na owura sofa oda so na no meche Dr. Brother Emmanuel sorry nyom wakasemi ebokọ no so yakohwe if you want sana ebokọ abretete na yakohwe nsem so orokodo asana echi yedede oboka atenapod no so yede abraham ntayimantene bedem fitiram bi kisibra no nwotwe obobo
ebuso yen sase na yen fi yen sase fi Ghana mampen na asreye omampen John Dramani Mahama fayin kweja otodo ebasa wejira nutumudo no onye mpanyimfa wo hwe ekwadwuma do akapa ekwadwuma no saso no tam wo oye bono mantom na watu ne din Feed Ghana project ona anye de ayi kwana iba fode be ekwadwuma infire de be enwe adwuma fertilizer nsekan na ade be adwuma obayema ekwadwuma abafa ntampe fra ma obaba nde amana Ghana yan credit ban infenfe amana dinti na Ghana omampe je ntumdo na wapadwumeda otedam no wotam jubetina sen na Ghana omampe din sempi tu gwachire me de sukuu fu nwete bana wudi ni sukuu ni na awode omani nyere yeto mu biarmpo idifiwo mekira oye sukuu feed ni nyere yeto bibiara idifiwo nto omampe ejina do atoto ase ekwafo de wonyere won no so bobom modern na sika akodi nyame biara wuhia de hye oye ekwadwuma mu no Ghana omampe agba no ho bede obohwe na wedi de mudwuma ina no oda agbo ekwafo me ekwafo so wahoma ka won ho waye dwuma mando ba na ba futu ndo ba na ba keje na odasum oman Ghana ebusia yanko commander Edna Egwa February mensin mu no na nkamofo wona nkabom kuwa oho Mechira Federation of Muslim Communities wacha wonsa na ka tetenten wodi akama Ghana omampen de Ghana omampen idi asida asida yara na yedemo obionti na wodase wona asemaye de wona de shi konkonkron a enche wandan ne de odisha otiremi obenya enyimnyam wo omampen John Dramani Mahama nenyim no omampen waye ne pere na adom wabo abentie oye Ismail oye Zagon Sayid wabo ni tin de ono no ombra ombaye ne kachipen wo commanded na Egwa February num eyi sasunti na damo iku irimu mba wacho ka tetentena ka te wachira we no oye Imam Ismail Isaac Ata ono ne sasa ka te yase na wodre do mampen na se de wa gbono maden na wa kai ejanum enanum kamofa otrem na won so wo hye ne bode obatai abente nechi meche Zagon nechi fe na wa ye dwuma da som amane Ghana titsarempo commander Edna Egwa February mensin mu ebusafu yegina mensin mu wara na yanko oye commander Abrobiano meche sabai na nsona okusubenti ebusia oho na wonzi demi ebusia abianti na wonzi dem da wara kan ye de dani wotso unwune hwe wanka obi anhyem wo hwe ya na nsodafo bambo adwumafu ni mu binum adema jama wonye obidi nkomo bi ebusia nya nkomo pope bi anu ho bidi wo ba ya eboro popo we sobiru eburum ebusia wusibiru ho papa wo boro no anya boro ba neyi na wakama oye ebusia no mpanyimfo wa ye nsamtwofo nhiem na woda to ne mu de na Ghana ha ye we ofi hin baka hin na nde ehye wo fi anans eye nsodafo anaso jefo atregodo na worobuluwe ebusuo pen oye James Tete onye nsamtwofo ana won nsamtwofo nhiem no ebusuo pen James Tete din na odinsem tugwa ya hweda okan ne bi from James Kobna Tete me ebusuo nsana sabe na ebusuo pen na awo abobano na anepe masam kaka onye de baye ember kaka wetwam ko yempen fa wotwa sabada ha wodi hina wa ha wodi bega de yempen asa nti oye obi do onye ohwere fo mbindu na se yem ha don sare wo yempen fo da yetum ye bezin nti opinina wa shan hen ya we hin kware kaka sai obi tubechi omo na modo be on pede yezin hin wo ko duem nti ya share hen ode nimzi no nutum oda kan na ahye na kwan bere ya fado de ezi hen ya fa kwan bere a ntase oro ye duma ne ma mpuntu so also wa gban ko sana ha ko a wodi kan wotu gold for the whole Ghana ha na se dem puntu roba na sa sunyin ha ye be se ma bem nti o ma na so na ba o yesu den obai
ɔnyɛ bakasa ɔnyɛ abɔkwen ɔbɔbu binom ɔhankɔfo binom na ne dem nti owie police station eyi mɔrekɔde na kyerɛ nsa afɛ mmɔfra ma wɔfidie nyinaa wɔkamfo hyɛ dɛm pepper spray wode gugu ɔga yɛasa papa mfidie kyɛ nyinaa ɔkɔwie hospital ma commander apolisifo na ɔbɛwo wɔyɛ nyinaa kware Elmina police station what say in Massam, what you want to win Massam. Yes, I am going to get to your trim. No, okay, time on you. What actually I am Massam, what you want to win Massam. Yes, I am going to school, die, get to your trim. I find a time on you. What I am Massam, I am to an answer. And you on the school, die, get to your trim. Into me and Tassi, or there, Mamma. I'm an Sangana, Udiatsi. Na wo hu de se dam sese akọ no okoro bi ma oyi de esojafo wo bu man anade wo hu anade so obi manu mudo de so odi bibire ya wo bi sa hwe no wo de tumi bi wo di tia ma no da o do oye okensmen no de ya mama amensen na wote na wo bu ohe no ka bi mehe regional minister regional commander IGP mu yinara da mansani ayizi mara wo so no ka bi mehe ni regional commander we numpuntu aji num kanko we na man say ni demo ina ayizi mara wo so no kedi ni regional commander we numpuntu aji num kanko we na man say ni demo ina ayizi mara wo so no kedi ni regional commander we numpuntu aji num kanko we na man say ni demo ina ayizi mara wo so no kedi ni regional commander we numpuntu aji num kanko we na man say ni demo ina ayizi mara wo so no kedi ni regional commander we numpuntu aji num kanko we na Asami Kofi Asamoah Ipamu na mtu dede odiko wa mu awura etututu na okodo awura no ha mesa etuka mesa wi yesu ma bobofu ma meprema ha na ona na minti obi so ko arben ma mo fa ko arben wo twa no do arben mo wa mama osuro abanga sangasa wono wo ko arben musu wono a wo tu kwanu so osuro de ebia no wona okoka mo wo kwa bin ba ta ko no kwanu na da mesemi na asisi a on mama wia no puntu yere nkodo wo chi mi mpanyinfu wa tenefom wo hwe awia na yakwana onye yan school en library yan sefi samni na ye wode nzama tutu kwandra wa pay ndi so be de medwa nesi say da masumdu ya wonyi koyi obi se na da menza na wade abado otodu biom yesra regional police commander regional minister interior minister there wo esro won hweme pepe ye yon on ba awia no koyi mu na asomdwe na ye hwehwe de ye asre ya ntu mfa embra nhye wusem na ngototo embeza ede epe wo koyi mu de na abugya no ko obada ayenda ba obada achel aha no wodi nka wo too good na so nzi ebi ona moro ko nja ma no ntumpo nti ese mbejo kosa ne ba David lieutenant kana David Kosa ono no odi mbedi hye ni sem oye so jenye ono odi mbedi hye ni se obeda mazi ono na seme man Koku Woods imando bo ama me so matter is caretaker Koba Christ wo no wo hye wo fa papa so de ndo mo onyi ndo mo be de mazo ko mama ewu aboku man sanse so say school fuku school so because wakada say mekada me onyi bi ma wo ba boboku this obi a osuro de bia na me ehini obi ebisem na mama wa chime maka judu ma nwati mo de besese aboku mi tese abamble no mo boy IGP command police for say some yabo abado pa eduma ndan mo ye mam mama yekoyi no mebe when jizo mo say abande on peka no for mama dem se me ote dem osia otumu ayden abo aboboy madam masi so de ono the minti ye wo sisi ye wo rainy season ma odo ya sha say dodo ha ba na ye nhu on ko ntu amama mesa fun tumu nkwa ben wo so de wo wa ben obi bare about ma attack on de bia wo so abam na sisi ye be de na sisi ye be de na mesi sam sisi da aka dan abai nje hwe ma ba be de obaye ti esa ban buan ne mesa fun ya so ye mesa fun na wo wa onyi wa anya so yi wo wọ́n aso wọ́n mọ̀ fọ́mà náà zẹ́wọ́ yẹn wọ́n bẹ̀ wọ́n wọ́n hwẹ́ fúfú ẹ̀sẹ̀ dẹ̀ aban ọ̀nbọ̀à ní pẹ́pẹ́ yẹn ní ọ̀nkọ́dọ̀ yìí ní vice president ọ̀yẹ̀ ọba nti wọ́n ní wọ́n bọ̀à
na asomdwe no omba obi an ko oda wase Nana Asamoah Okwamwa otodo oye ebien onenye abodwa ne hen ono na sojafo ekisi biri na mesesere onye no nkrofo nsuhwa kele nsu no hwem na ebura sojafo ne kisi biri hunen ebusua nya borba waje won wiri mo papa ono na oyi ne nsa na nsa bienya oyi de kire henen na sesere adesha wo krom wo commander abodwa no na asamanye de na obio na ole bar comment na yare fahen imposisa ye dan ya tasumji o nse general police fo enanom fifi man to musuafo na mpemfa wo kabia obam won kwa comment oye abobia no na onkohwe ma asomje omra adesha ho wonin da wodu tumi enwa akame de me kwa be ma uso se yanye dom dodo be impesia nko anaba otwa mo si heriti wa mama makometu akam nkwa ha be na bibia we si me mi ayen ntimi nkwa ha be aka so si he ninti wa ma me kokonya musuro mi je he poncha me kokwa ma kai me adwuma bi da musaso nti ama me musuro wo hwe na asam no won kama iye nteye krom ha mun emukunu kan won nti emi de ono ihu akam papa emi ko ba bi biala emi putiti mpo ema mutum ko ba bi biala mo fie Ebusafo abobiano commander nanoma sesare esojefo ekisi birebusani mpemfo no hene won wa misura account nti wohu se wolu ko se wolu bo nti center focus yenso yebegina oye enumba penfri wona name na yedentoto say that ma oye police mpemfo wo finfri mantoma na onye na nanom mpemfo wo ka bia oye yesawma na kodoku komendo mahen edno mahen wonyina wonkemu me na onkohwe ma asomye omba komendo abobiano na obatno mosojafo ekisi bire kunade abai iwo onsi ebusia onye ontweye ontweye kwa onye feso na onwie peye nti yesre mpemfa wokebi obam onkaye komendo abobiano fo oye mboa na abobiano krowo ni yete wona nkanyande asombi wo kro ni papa nti mo ko dubia no wonhwe na onfeye onfanti yedo ebusuanyanko nsam fofrom wo nsam fofrom no nyanyina nyimpefe de pena yewurami bosuma yewumi na de pena yewurami oye de pena kron dema oye a Christian fo na teacher mpo oye Jehovah Witness aso no Jehovah Witness aso no ID oye Christ nuwu na no sir nuwu sir na oye na temba debi odobaba oye asasido no honsam we di da mafidi de na wa afidi de nhyiemu no na oye brother Emmanuel oye Saranyom ejina na odinsam atugware ebusafo nokwe oye kroten Christ number ya obe asasido no obe dubu waje da adasamai na nkwa na ode ebahye sonko na ode ahye oye adasamai na wo mu de onu nkuto na nam no da ebokosoro ahimem na ahema no so we sese da ma wona woye atenefo nya wona sabi otafeche woye pasimenkunya nya wona sabi otafeche woye tutuasam nya wona we sese dam ahema no woda mo nemu da ma nkwafa waya krado de obobuo yimpa nkwafa wo wayem hihye nkwafa wo wodo nkwafa wo ya adoye awon na hema no we sese da mo de oboko eyenti se Christ bu wi a na obu da je nkwa de yareba nyiwo bio yareba onyiwo bio da ma na hoto na oloba asase du le chobanda na chi Christ we okoro na chiri yan asojafo wo kwoboro nkwafo komenda abobia no ina yensaba oye Jehovah Witness aso no no mpeyifo wore ka de se yedi Christ no wu na no wu sora ebusua yankai
na insurance wo de onye bira sabi to feche o de ye zala na mum yan ka de Christ wi no de gin yan kwa no o se yere be ni wo bio na mo fa hudi na o da mahina o de heaven so o de abo ano ba yan hwe oye brother Emmanuel oye Saranyom nsama okay ni bi. Well, you see, Jesus Christ, he never sinned. Jesus Christ was a perfect man, so he wasn't supposed to die. He was supposed to live forever. But then he looked at us, the children of Adam, and he saw the way we were suffering. And he said, you know, I want to die for the children of Adam. For you, I want to die for me. So Jesus Christ came and he died in place of us. And in fact, this is the greatest expression of love that was ever shown to us. But why do we say that? Brothers and sisters, think about it. Jehovah and Jesus, they were like father and son. Now, you mothers, when your child is sick and is wincing in pain, how do you feel? How do you feel at that instant? You realize that you are very distressed, you are uncomfortable, right? Now, see the number of years that Jehovah and Jesus have spent together. And then, right after midnight, on Isaiah 33, what happened? They started slapping him. They started spitting on him. Maltreated him. They maltreated him right after midnight up until 3 o'clock when he died. So now imagine how Jehovah will be feeling at that point, saying that his son is being treated this way. But did Jehovah stop it? Jehovah loves you. Jehovah loves human beings. He doesn't want us to continue to grow old and die. What about Jesus? Do you remember when Jesus was praying on the night before he died? The Bible said he was in so much agony. The Bible said that his sweat became as drops of blood. Why did he allow himself to go through all of this? It's because Jesus loves you. His life is possible for us. And we have Jehovah and Jesus Christ to thank for that. So everlasting life is possible. But when are we going to enjoy the everlasting life? When you ask many people today, they say that we are going to enjoy it in heaven. You know the Bible talks about that. Yes, it does. But a big question we want to ask is, what are the righteous ones going to do in heaven? Take your Bibles and let's find the answer. The righteous ones, what are they going to do in heaven? Revelation 5, 9, and 10. Please, if you are there, this is what it says. And they sing a new song, saying, you are worthy to take the scroll and open its seals, for you were slaughtered, and with your blood you bought people for God out of every tribe and tongue and people and nation. And you made them to be a kingdom and priests to our God, and they are to rule as kings over the earth. Brothers and sisters, according to this scripture, those who are bought with Jesus' blood, when they go to heaven, what are they going to do? Did you see it? It says they are to rule as what? As kings. So then it means that when someone goes to heaven, what is he going to do over there? He is going to be a king. That is to rule over the what? The earth. Can you see it in the Bible? That is what the Bible is teaching us. That when the righteous go to heaven, they are going to rule over the earth. So then the question is, who is going to be on the earth? Do you remember the Lord's Prayer? What did he say? Let your kingdom come. Let your will be done on the earth. So if God's will is being done on the earth, then it means that there are only righteous people on the earth. So then, and let's find a very interesting detail about those who are going to heaven. Revelation chapter 14. We are going to read. And within 144,000 who have his name in the name of his Father written on their foreheads. So the scripture is saying some things over here. Do you understand it? Witness asono na wedi oye Christ nuwu na nuwu so mu afidi da sonko na wa hye egbowa
kase bo a ose the man na asambai na no mpeyimfo no wode atum no brother Emmanuel oya Saronyon ono na ode nsam ni chechewi na no yankopon aka wo oya nsam sempo yes hine ja wosra yes wa hindi nombra na wonyo pe wa petem wa sase do enti se wode have no boya no baza na ebusia odeda mpesem kumya na dama tsenketa ye yidi te henu anu mianu ode na yeje ye ostande ye dama na heaven yanka ho nyamre kan bible no kama eja Jehovah Witness asonu mpemfo so wala kan ntebusuafo yenye da ose ofatade ka sebu waje hen nkwa ne yije de bia yetete hen nuanom yetete hen konom yetete hen yenom yetete hen maframan wine kitikitikitikitikitimpo wine ewa so nya kabanda mpye na adam sabe to feche Christ na mbe na obe no ibinum wantase na wonyim sentirimpo a oye Christ webu daje hen nkwa nzebusia de penya yiwuremi on America no Jehovah Witness anu we de wonade na nyim de Orthodox churches ne de multi biaran ubutwekurum Station of the Cross na obokodo na onya akodo pe na chere Christ multi biaran ye odole be Gethsemane multi bia wode ne bokoho na ifide wa akata bobbo na sendem peti na pampe mprago atenten ona wode be no weduma na owia eja wase efanma aye akono ebusuan yemfide ne yonko nsamfufrum wansamfufrum ne yakọ abra tete a owo abra asebu kwamanka semensine mu abra tete kro no akaye ekro a nokweni sebe odun bebi mpa na tawo kan de oyeda jama ekro no aban enyin wono do osande mpuntu abon da masanchi agba akokọ iyenti mpeyimfu na nanom mpeyimfu a wo abretete wanye wone mpeyimfu odukro ahemfo benemetide oye odukro oye okoje aman oprepe ena onye mankrado na nakwa eminsa ena onye na namankata na onye oye ahemba emiriwa de mpeyimfu waka wono wa abomede yentino masabe tafeche yikro no onteto mpansam nti wonankasa wetiti won bowirum akafa ketepira akota hwea akota mabade odebesese wukronum papa na waye won gates won ka kwan fe de mpemfo ma abo won din na no wo abotete kronu ne mpunto ne kan kwanti waka roma wudire modimo telebisha yankosha bra watiti won bowirum wakafa ketepira ma oye won kwan kama odamu anye krampo ifijan shen do kwetete kronu mu no ma obayama aye wakono no mpemfo a won ditetremi betire oye odukro okoje aman oprepe na onye mankrado na nakwa eminsa na namankata na ohimba na oye embiriwa hoyina no wedire mudwuma otrem yenhwe da anamara wetu ni bi Babe, onina mankrado onina manfe obra ofi abetiba ya afibiara baba oye ni munyama oba mo kwame ni onina manfo telefone oyiska tona se tasamen to trouble oye daughters na ya kan ibi ma ni de be oko petia oye mankrado no jawa oye pa oyi ode ko adamase yebu no basi ya no ma shate enti nana edukotia abretete onyine mpefo na wetu the man mola otrem ebusoro mengira da na manda mo mbra na moba medido bo kata abakansa na pod nso medabra ho yankom resisia
Ebisha msamu akwaba mu atrase mu Coastal Television do Center Focus every yaboshe de ubaka teza abakanson member no so oye wa yebrain moti biaran de ubaka tabakanson bi teten na mama man for more there na wotweba Umar bin Abdallah don komototwe so kokra or the bablo Cape Coast Metropolitan Assembly CCMA wabo Ghana man pain wabo queen bi ni den there ombre number nimensin cratch payin eti inda yanyi oye owura George Justice Atta yanyi bod chonko ofia enti mekese Umar bin Abdallah oye woman up den inda de yamina abduma wa bantam enti yade mi asepa enti busia no wotwe pepepe idi bisijal owura Justice Atta ofia wa bakanse ofia nkomotwetwe no obokoro na mom yensa wo oyo daily graphic de boka te abakansan daily graphic na oyo cheme de Ghana man pain we kubo ya no oyo feed Ghana project no Ghana man pain kubo ya no na nfeyin na odo na onye opeyin na ohwe agriculture do no so oyo ni dunkoman na obi sende enti feed Ghana project fertilizer yento na na mfanche asem obi so man pain Jacobi the daily graphic mo da bayin ite busia daily graphic mo kan na asem o nachi owo daily graphic na so na no se de aban wa reject or go fruit woni daman list na what the man wono ehun de aban foforo ben wo yan hwehwe nti ngofo no why fast that woni egbe oya go fruit daman fo ope wo renew abana reject into on the daily graphic or the aboto or any front page one government will reject only renew one eja not chere renew one or social media maybe a daily be or they will say the work at daily graphic kana ibu nsema orokodo yanko the custodian ano mfeino dabo fewo ekwe ede basa anan oh why fedodo jumla yon fun won de why fe papa na IGP Inspector General of Police pepe no wakem e buza so baka ya dani boko nsam ma IGP na la otul nantiemu ho hwe IGP kaya ward basa okole hey boko fukai here bala ma ba wo lo bi won ka sente ma minti boko fa wona wata wayo tuno IGP ma ba na IGP du wona na ikro kitikiti ba do fo no ye gusiak ikonu mu dom ya wutu ponkum wona IGP nyo na yalba yeta ikro me kan ikro ma sa wo fin kra ba pere ebe ebusia the custodian the IGP ogboni American custodian no daba IGP no fe no da soro won what ogboni o hwe edem ji chan ko ogbu fo no de na la muntum sabwa ya ba patakun yemukum yimpa ndira ya IGP ofi hona okono okwadwe no na minority ina no so what ofa na tefe beyimbom madase watu odo Ghana man pain John Dramani Mahama watu ntefo beyimbom wo oye boko no wonsam de onjina na so ofisuru wobi nye wo confidence form na somdwe ombra boko wo minority fo watu man pain tefo beyimbom yen na man pain nei wo ifiwo yi wa wuduma nti kon bela fada asonyo bo no fado atibele bi hienti mo re da maden man pain to the man nti no so onu fe no da to na what the Doom Lion o mami Doom Lion o papa Doom Lion no so what the onu fe na but na won de mo kan de we session
oye wu se Ghana no na weden wo medwuma nti jumla won fe no oboto no screen Ghana creating job nti no nsama ode abako stadium ebusua the new crusading guide so fe no da aboto won oya hom kapa papa Cocoa board for Omen Oroko 32.5 billion Ghana cedis. Era our doctor Cocoa board what the Ura Boahin Edu. Una other them secreting or the atwa there Cocoa board Kawa what in Ebushia in your double captain Mekana Ebu Ghana man paid a waka power fit down a project and no one no fingin and or the atwa the Mara na 18 MMDCs where you want oye ehoni nanu nso wade mfanyin wade aba ntebushia nye the coast oye the new crusading garden bikana ibuda olokodo papa ebushia mayanko daily dispatch na otumfo osetutu abebio wa chireme de that's oloko oye boko tu follow koboko ente wanye president John Dramani Mahama Narano wa amuni ya no woko boko nye ente no doboka tenu ode nsamno ode aba na boko ida wotwe tum ma okaba no nsamno ono na no so ode mfei na atum de boko sesale yimpa ahebasa na wewu oboko ono de oboka tai the daily dispatch or the aboto nenyim hono ebusuan yanko the daily analyst in the if you know the maybe an kan chew da nya Joseph obia adosafo a na oda oye daily analyst nenyim ho I just afford the house there. Another only perfect there. Soon go for attack and papa spiritual attack. And I want to call the pa, but we woo otasi. We woo otasi. Nina no papa no to charging. Usande Apostle Doctor Kwame Safu no kwano de obutentima otimotim. Why been rough? For sure, you told to be. It's a death of what's no upon you tracking. Na spiritual attack of Banodon, saying papa, and say MPP for why could you to it say a day and see me. Na canna a bonza all codo. Na Ghana has service upon Nedmana say Yaba Samaro Kodo. What's the tension? Ayokufa confusion ayabasa ya doboka tembikana ibompa da man go first enye na no so odo won fe na aboto de o man paying de wunya abotar wunya extension wunya abotar renewal no wunya abotar ti na so no won sam na oda wono na eko doboka tenecho no se ikrowa what's Munyan so no in so one no wanyamboa no wonum short aba Ghana baby yedri ebu say dey analyst kan na hwekropa kwa wanyamboa woda hwa mboni so one no na wakasa ebu say Ghana yedri chi benti demendama no nchayere yetimpo na so boafo yin hono na okọbọ de mu kru watere ma wonyin su kwanje nsu papa wanom a wonyin mboa nkasa nsu kru wonyin wono nsu amwon wutete mu konoman amana won so wokasa na wono ntebusua de boka te de analyst or the man samno odaba na ye nenyim no front page yakọ da oya the chronicle so den some or the abattoir ono na plantibo oya tama na no fein or the abattoir ebusua baka wase na mum IGP ni fein na so da abattoir IGP okobo kuno gwani on pe kese bia asa nso a na wakate ne nsa ba so wo bakara IGP we kuku impa bokofo na we ku awa wa de hye na ma wa honala
we kunu pa 300 enye ma GP so okolo de no ka fa fa manu so yin ta GP wona come on opere we bi din ewusia de chronicle or the IGP ni fein or da ba he the okrobo kunu ntuma ntena nye usande ohwemo alaba na anhya ne so a we kidewu nti na oda oda no wudin na oba daily guide na odi owe nuama a wa appointing wo oye director no odi no fein odi aba the mara na asojafo apolicefo wo kebom wo krobo kono so boku youthfo boku youth na wo fire oye IGP na car na officials so ibinum pepere ntebusia na daily guard zaban teniye asama na moye ma oye IGP ogbone mankofo wore kada IGP pere otuetuni ma asama ne bayen ono na daily guard anu we yinanyim daily guard wa panta asama nanyim ikuru wa pananyim tam mene ma do de gwa tere boku youthfo no mbebo no a wo sore no ebusia na IGP ontum nyina no na no koso e kote so we gina na yimpa oba hye ho na no ti na oda GP na la o gina na o ka asojefo ina agu nechi da no mo o masen inyi na o chede leadership no ye wo bi na ye wo bi se ikise bi a njoba ka mbebu no yira nso ye bi ntia won o se yidu wa kunye nti ye nso protect ya no nti daily guide na osre boku youth no na wo fire IGP no onye na cars na onye ahona onye Ukraine na onna meda wo kwere wo kapata kunti na nya do de wonso oye bi na oditia nti daily guide na no weti ikunanyum na odinsam no odi aba ebushaya ko oye the boka te the abakansa the Ghanaian publisher or the Ghana man paying for no the man paying ndala da na de mfina ne dada the man paying boko comfort oh wa man paying wa fan ne fe no da won chere man paying on top of kra hwe yim na hu de na raho papa na minority so na wodija wodo Ghana man paying chom de wudafo wasu fisel mu bokofo ebe na wogi koho na ma oda ekaka mo okoye no kokaka mandama onkoye nandama onkoye na the new masaw da Ghanaian publisher no odin feyin da to shiro wa MP ena orkacha manda watre watoto nkanem wesisi babo insu wesisi babo only wesi nsu mabo wesi nkanem mabo ontase MP ina oto ma banan ebusia the Ghanaian publisher no so wonan papa ne fein oboso wotoku ena no so odi chiremen 32.5 billion debtor kokoboro wono boahen wa boahen ne fein so ena oda aso no ebusia me yanko the supreme yambe na yabe yambe na yabe yanko the supreme ena no so fein no da boton ofia pa na ebaka na yakandan oye owura boahen kokobo no waka wadin oda baka hu senate fo hu sam nyo na owura kofiaban no so wickedness no so wade na edi was we expose no papa usande properties a owoni na no ebusia ni na oyeda abanndama na wewia the Ghanaian Times na Ghana man pay no feyin bra we be oye Feed Ghana project in Ube Anono or inspection. Na inspection and food security. Mabaya made the banan what the kaka would do Baya the piano and na Bosumo company the man non science no uncommon it maybe could be a why be na Ghana man paying or inspection ma or cotton to Feed Ghana project no and a program no wapa one time man no fayin and what the abatoso wana every numunsam ayedeja kama dama wo oye the Ghanaian eyinum no ebusia ebe no ayebe mebe no ayebe na so Ghanaian Times the other bano
oye na Daily Times so also ben ebusuamon for Daily Times mu fenwie na Prophet Stephen Adum Chedua na BWC oni wananom ayo Prophet Stephen Adum Chedua 500,000 Ghana cedi na oye donation a waye na ebusua pebikan baby why the donation akono ibohu Believers Worship Center inye ibohu baby a odin donation no odo cry na confirmation NMDC for Central Region in the motibia no obotua do na wode hona obeye nso wode amawo na se obadu atoro wanyu ntuma no so ebe no obeche Kofi Tutu News Kofi Tutu abada mfo Kofi Tutu wie Kofi Tutu News ina mediri wie Kofi Tutu News anu no so odomampe ni fe da boto oso wa launch Feed Ghana wa launch fe wa launch fe ntebushia minority no so wa twe ijawde gomampe ni chom wa yeboko no munsamansaman Kofi Tutu odabo ode Kofi Tutu no sere IGP ogwane o si IGP akakere boko memes maintain nketesien won fu wetu nguo no bu kuri to na akọ oye police service enti Kofi Tutu no sere minority fu no wo question IGP de akaka no boko do bu kuri to na sabota fecha ana awuna wa twetu bia no police ana do so ye yana minority wo question IGP abakọ na obfada da mboko mebu na wo obafam wo policeman na da bafam return wetuma int minority na no so wo question oye IGP over recruitment okere obenu ebuso no megina anpe memnyina do na momfa aseda sonko momfa ma oye technical team ni na maminin kampo manda wa hwe yase awe hwe medawase papa de tano do mbo na hwe papa the man Facebook for so aseda sonko on common pass boniface ena onye ebusuafa aka ma me kaso a awo US aseda sonko on common pass awo so wo oye Indom University nye Jobless Edu waso wo oye UCC damara na oye aquarium organizer inye waso wo oye aquarium wo Cape Coast ya da homa sipi asra kasino so on komatan katim no tisampo survey professor Emmanuel kwamna banfueje Michael enonye oye Master Richard nebusuafo wakena na pay aseda sonko on common from Kitikeku asorba Kofi Esum and pay mesde momo wacho